Kolegi, izvolite s pitanjem, znaju, pretpostavljam prvi. Hvala lijepo. Gospodine Ćoriću, kao što ste i sami rekli, zadnjih 10-ak minuta niste mogli igrati onako kao što ste željeli zbog crvenog kartona, naravno. Ali recite mi, da li ste možda vi na treninzima uigravali tim za takve situacije koje se nekad mogu desiti, ako možete da nam kažete? Hvala. Naravno, to uvijek igramo i vidite, normalno, vidjeli ste sami da smo mi stali u 4-4-1, kažem, u tom sistemu. I momci su stvarno dobro pomjerali, Mufta je dao sigurnost dole kao i svaku dosad utakmicu. Kažem vam opet, osim ove zadnje minute, mislim, šut preko gola, da je bio stvarno 100% šansa. Gledajte, kad hrab odigrate muški, kad odigrate momački, ono što kaže, Bog vas nagradi, kažem, bila mi šteta da smo danas izgubili, jer stvarno po svemu ovome što smo prikazali, mislim da smo zaslužili ovaj bod, ako ne više, ali kažem opet, kad sve sagledate, apsolutno rezultat može biti realan, evo. Hvala vam.